ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. بحبكم جدا، بتوحشوني يعني مش عايزه اقول لكم ازاي، وبحبكم في الله. النهارده كده بقى زي ما انتم شايفين. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اعرف بنفسي اللي لسه ما يعرفش قناتي. انا نهى من قناه من ايد نهى، قناه متنوعه دايما فيها كل جديد. يا رب كده تنال اعجابك. هتلاقي فيها فلوجات، وصفات، خروجات، طبخات، وصفات منقوله يعني ان شاء الله. والحمد لله فيها كل حاجه. النهارده هتعملي ايه؟ الليمون الجميل ده بقى كده زي ما انتم شايفين منتشر جدا في السوق ورخيص وكتير، فطبعا عايزين نستغله بقى ادام موجود زي ما قلنا بحاجه موجوده كتيره ومش غاليه. انا جايباه ب 10 جنيه كيلو. فعايزين نستغلها ونعمل بقى اجمل ليمون معصفر، ونعمل كده وصفات جميله. يلا بينا كده بقى نبتدي. اول حاجه ده معايا حوالي 2 كيلو ليمون. ده قرن فلفل حراق كده، عايزه تزودي زودي، بس انا هحطه بس كده شكل. معايا هنا العصفر عشان هعمل ليمون معصفر. معايا حبة البركة، بس انا ما بحبش ازودها عشان بتمرر سن لو زادت وبتغمق اللون. معايا الملح. هنا ده مج او يعني كوباية كبيرة عصير ليمون سك، يعني مفيهوش ميه ولا حاجه. هنا قشر الليمون اللي عصرته، ده مهم جدا اهو زي ما انتم شايفين عشان احطه على الوش. ده بيبقى بيحفظ الليمون يعني عقبال ما يتخلل. هنا حبه خل صغيرين ممكن تستغني عنهم، بس انا بحب احطهم عشان بحب اكل الليمون بسرعه، يعني مش بحب اطوله. تمام كده يعني، والله بفتح عليه من تاني يوم. هنا دي بقى هريسه شطه، عباره عن ايه؟ عباره عن قرنين فلفل كبار احمر، وحته صغيره كده من الفلفل اللي هو العادي، الرومي الاحمر العادي، وضربتهم مع ليمونه بس كده. هوريكي بقى هنعمل ايه. اول حاجه هنقطع الليمون بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ثانيه واحده، انا حاطه ميه بتغلي على النار. الليمونه بتاعتك هتقطعيها كده، بصي 4/4 بس ما تقطعهاش للاخر اهو بالشكل ده كده. تمام. همسك واحده تانية اهو حبيبتي زي ما بوريكي كده. هكمل معاكي اهو تقطيع الليمون اهو، بصي كده. يعني هي انا عايزاها مقفوله، عايزاها من تحت كده مقفوله، ومن فوق بس كده عشان الحشوه تدخل فيها وتبقى ايه، متماسكه مع بعض كده. تمام. هعمل حبايبي قطعت الليمون كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاطه بقى الميه على النار، هنبدا نحطه مع بعض اهو حبايبي. الميه اهي، هبدا بقى ان انا انزله كده في الميه بالشكل ده واسيبه يتسلق. يعني حبايب قلبي الليمون اتسلق بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا عايزاه بالشكل ده كده، يعني حوالي ربع ساعه، عشان انا عايزه اكله على طول، مفيش يعني يومين واكله. هبدا دلوقتي ان انا اطلعه من الميه اللي انتوا شايفينها دي اهو كده حبايبي. انا طلعته من الميه اللي انتوا شايفينها وحطيته في الطبق ده كده. هبدا اعمل الخلطه دلوقتي بقى واجهزها وابدا احشيها على طول. بس الميه بتاعته مش هرميها، هي دي اللي هزود بيها البرطمان بتاعي. وطبعا ما تخافيش، هي مش هتمرر ولا اي حاجه. لان الزيتون اللي قصدي الليمون هياخد من التتبيله اللي انا عاملاها وهيشرب ملحه، فبالتالي مش هيأثر فيه اي مراره لايه للميه بتاعته. هجيب بقى البوله بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هحط حبه من الليمون، وطبعا الباقي هحطه على الوش. ثانية واحدة. حبة خل صغيرين، ما تكتريش الخل، ممكن ما تحطوش خالص على حسب ما انت عايزة. هنا دي اللي هي هريسة الشطة اللي انا عملتها، عبارة عن فلفل احمر حراق والفلفل الرومي والليمون. ودي كده اهو هبدأ ان انا انزلها. هتنزلي كل العصفر، وده حبة البركة، بس انا مش هكترها يعني، نحطهم ماشي. هي دي حوالي ايه، معلقة ونص كبار كده بالشكل ده. والليمون ده بقى قشر الليمون هحطه على الوش. وطبعا اوعي تنسي الملح، اوعي تنسي الملح اهو. هنحط قد ايه؟ هنحط لكل كيلو 1.5 معلقة كبار، يعني فهماني. انا هنا ايه، عارفة طبعا المعيار اللي انا بعمله عشان بعمله كتير، فده هنحطه لكل كيلو 1.5 معلقة كبار. هبدأ كده اقلبه بالشكل اللي انت شايفاه ده، واحشي بيه الليمون او تحطيه عليه كله كده زي ما قلت لك. هو هيدخل وهيتجانس مع بعضه. فانا هجيب كده البوله بتاعتي دي اللي انا حاطه فيها الليمون اللي طلع من عندي اهو بالشكل ده. ودي بقى هنا الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها، عباره عن ايه؟ عباره عن العصفر وحبه البركه والليمون والملح والليمون المعصور وحبه خل صغيرين بس كده. هبدا بقى ان انا احطهم كده واقلب كويس جدا. عايزه تحشيه من جوه تمام، بس يعني هي يعني ملوش لازمه، لان هو كله في الاخر بيقوم ايه، بيقوم داخل مع بعضه. هقلبه بقى كده تقليبه حلوه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
وابدا ان انا احطه في البرطمان بتاعي. هتاكلي احلى ليمون معصفر، صدقيني بالطريقه دي روعه، جميل جدا وهيشرب من تتبيلته. وهوريهولك طبعا كمان يومين لما اجي بقى اطلعه وانا بصور اي فيديو تاني، هبدا ان انا اوريهولك. جبت بقى البرطمان بتاعي اهو بالشكل ده كده زي ما انتي شايفه، جاي نضيف ومتعقم. هبدا ان انا ارص فيه بقى الليمون اهو. في ناس بقى بترص بالواحده، لكن صراحه يا جماعه انا ما عنديش خلق للكلام ده، فاحنا بنرصه كده وايه وهو بيتجانس مع بعضه، فملهاش لازمه الواحده واحده ده كده، احنا مش قاعدين في محل ترشي يعني. اهو بصي رصيته بالشكل اللي انت شايفاه ده كده كله. هبدا بقى اعمل ايه، هبدا انزل شويه من عصير الليمون اللي انا عاملاه ده، طبعا ماده حافظه اهو. تمام. وهبدا ان انا انزل اللي هو القشر الليمون ده برضو عشان يحمي لي الوش مثلا من اي حاجه، اي هوا يدخله كلام من ده، فانت كده بتحمي الوش خالص. وايه وانزلي برضو بقرن الفلفل ده، يدي طعم كده ويعني يبقى شكله حلو. هبدا انزل بقى بصي بالليمون اللي هو ايه ميه الليمون المعصور بالشكل ده كده بس. وتاكلي احلى ليمون. واما يطلع بقى هوريهولك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنت. دمتم موفقين، دمتم في رعاية الله، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.